اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة للا ہوا چی وحی کرشی تا تد کتاب دا اللہ نا او پابندی دمانز کوام ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر یقینا منز من کول کئی دا بے حیائے دا کارونو دنا کارو کاروننا ولذکر اللہ اکبر او خامخا یاداش دا اللہ تعالی دل عبادت دے واللہ یعلم ما تصنعون اللہ علم نے پائے کارونو جتاسوی ہمیشہ کوئے ولا تجادلوا اہل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم اور جگڑے مکوئے دا کتابیانو سرام مگر پانچ طریقہ شاخستی بشرا کے مگر آکسان چ ظلم کرے ددینا وقولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم اوائے دیتا ایمان راوڑے منگا پائے کتاب چی منگتا نازل کرے شوئے او نازل کرے شوئے تاسوتا وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ازم گا حقدار دا بندگے ازم استاسو دا یودے ام گیو خدغ اللہ تعالیٰ تا اخکار تابداری کون کی وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ ادا سے نازل کرے منگا تا تدا کتاب فالذین آتیناہم الکتاب یؤمنون بے نا کسان چورکڑی منگائی تا کتاب مخ کی ایمان روڑی بری کتاب ومن هؤلاء من یؤمن به وما یشهد بآیاتنا الا الکافرون اور دری موجودہ و کسان دا سے خلق شترے چی مان روڑی بدے قرآن اور انکار نکی زمدایتو نامگر کافران خلقی گئی وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبتلون ان دے لستلے تا مخید دے قرآن نس کتاب ان لکلے تایو کتاب پخپل خلاص کنی داوخ کے خام خاک لک شک بکڑے دے باطل پرستو خلقو بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم بلکہ دا قرآن آیاتون دی واضح واضح پسینو دائے کسانو کے چور کڑے شیر اور علم وما یشہدو بآیاتنا الا الظالمون اور انکار نکی زم دایتون نا مگر ظالمان خلق وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربهم اوائی دا ظالمان ولی نشی نازل دے پدی نبی باندے معجزات دا رب دا طرفنا قل انما الآیات عند اللہ و انما انا نذیر مبین تو یقینا معجزات اختیار خاص دا اللہ سرے یقینا زخو یر اور کون کے اخکاریں اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم آئین دے پورا دی لرا معجزہ دا خبر آئیش نازل کرے منتابانے دا کتاب بیانے دے شپری بانے ان فی ذالک لرحمتا و ذکرى لقوم یؤمنون یقیناً پدے کے خام خال و رحمت دے اور نصیحت دے بعد قوم چیمان لریم قل کفا باللہ
قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، تو آیا پورا دے اللہ پمن زما و پمن ستاسو کی گواہی کا ان کے بصدق دا قرآن. یعلم ما فی السماوات والارض، عالم دے پائے سیزنو چی دے اسمانونو کی عظمکہ کی. والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون، کسان چی مان راوڑے پا باطل او کفر کی پا اللہ، دا کسانم دی پورا تاوانیان. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، او پا تلوار سر غواری استانا عذاب دا دنیا. وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، او کنے نیٹا مقرر کرشے دلید عذاب، خام خار آغلے بو پدی باندے عذاب وست، او خام خار آزی با پدی باندے ناگہا او دی بنپوئی. یستعجلونک بالعذاب، و تلوار غاردی سانا عذاب دا آخرت. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، و یقیناً جہنم خام خار آگے رون کے لئے کافران ٹول لرام. یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پاور چپٹی با دی لرا عذاب دا پورت طرف دا دی او دا لاند دا خپور دا طرف نوم، اوائی با اللہ اسکے سزا دا عملون چتاسو کول. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فاییا فاعبدون، اے زما بندگانو چیمانم راوڑے، یقیناً زمکا زما فراخ دانو خاص مالا بندگی کوئے بلدے کی. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر یو تن دے سکون کے دمرگ، اور ہر ساول دے سکون کے دمرگ. ثم الینا ترجعون، بیا خاص منتبا تاثرو گردولی شیم. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنة غرفا، آکسان چیمان راوڑے عملون کڑی دا وحی موافق، خامخاز ورکو منگا دیل راد جنتننا بنگلے، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، بیگی با لاندے دے بنگلونا نہرونا میں شبیدی پائے کے. نعم اجر العاملین، خریدا ثواب دا چاچ زانے کڑولے. الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، دا سی خلق دی صبر اکڑے او پخپل ربانی زان اسپارم. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور دیر زند سرشترے طاقت نہ لری دخپل روزے پیدا کولو، اللہ تعالی آغیلا روزی ورکی او تاسلم در گئی، او خاص اللہ تعالی عرصوری اور سبانے بوئے دے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، او کت دینا تپوسو کی چا پیدا کری اسمان نوزم کا، چا پخپل حکم چلو لدین ورس بگمے، خام خادی بوئی اللہ. فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، نصرنگی اڑو لکی دی شرید حقنا. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له
ان اللہ بكل شيء علیم. اللہ فراخی رزق چالشی غاڑی رزق پل بندگانو نا اور تنگئی رزق داغ دپارا. یقیناً اللہ تعالیٰ پاسیز بانے پوئے دے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. او کتدینا تپوسو کی چارا ورولی دی آسمان طرف نوبو نو تازکڑے پائے بو سر آزم کا پستو شوالی دائینا خام خاتی بوئی اللہ. قل الحمد للہ بل اکثرهم لا یعقلون. تو آٹول صفتنا دخدائی توب خاص اللہ لریم بلکہ اکثر دے خلق ناقل نلریم. وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب. اور داجون دنیاوی مگر مشغلہ دا لبیدیم. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. یقیناً کو رستنے خام خاغ جون دے پورا وکدا خلق پیدے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. نکلچی سوارشی کشتوں کے آوازوں کی اللہ تعالیٰ تا خالص کی اغل رد آواز. فلما نجاہم الى البر اذا هم یشرکون. نکلچ اللہ تعالیٰ بچ کی دی وچتا دوخ کی دی اغسرا شریکان جوڑی. لیکفروا بما آتیناہم ولیتمتعوا فسوف یعلمون. عاقبت دارے چی کفر کی پا نعمت چی منگا دیل ورکڑی اور دید پارا شری مزی والی دا دنیا زرد دی تو پتو لگی. اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا. آئے دین گوری چی یقیناً گرزول منگا حرم امن والا زائے. ویتخطف الناس من حولیم اور تختولی شی نور خلق ددید چاپیرنا. افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون. آیا پا باطل معبودانو دا خلق یقین لریم اور دا اللہ پا نعمت باننا شکری کئیم. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاء. اسوگڑی لی ظالم نے آشانا چی جوڑی بلاوانی درو یا درو جن گنی حق لرا کلچ حق دراغے. علیس فی جہنم مسول للکافرین. اے نشتا جہنم کی زید درکی دو دپار کافرانو. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. آکسان چی کوشش کئی پم زمون پلار کی خام خام روانوم گدی لرا پخپل لارو باندے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. اور یقیناً اللہ تعالی خاص مرگرے دے دخیستکار کو ان کو. اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. غلبت الروم. کمزوری گڑیشول رومیان فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. پنیزدی ازمکہ کی عربو تام خدا رومیان رستو د کمزور علی خپلنا زردے چ غالب بشیم. فی بضع سنین پیسو کلونوں کے. للہ الامر من قبل ومن بعد.
خاص اللہ لرضی اختیارات مخی ددید غلبی اور رسو ددید غلبی نام وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ فپروز غلبی ددیبا خوشالشی مومنان صحابہ بنصر اللہ ينصر من يشاء وهو العزیز الرحیم پمدد اللہ تعالی مدد کے اللہ چاسر چیوغاڑی اللہ تعالی دے زور اور دشمنانو مہربان نے بخل دوستانو وعد اللہ لا يخلف اللہ وعده ولكن اکثر الناس لا يعلمون دا وعدہ دا نصرت وعدہ کڑے دا اللہ تعالی خلاف نکی اللہ تعالی دخل وعدینا خلاکن دیر خلق پوئیگینا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون پوئیگی دا خلق پریخ کارجون دنیای بانے او دی دا آخرت نا ہم نا خبر دیم اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى آیدی سوچ نکی بخبل زانونوں کے چنری پیدا کری اللہ تعالی آسمانونو ازمکا وچدی مینس کی مگر دا حق کار کولو دا پارا او پنیٹا مقرر سرام وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ یقیناً دیر دخل کنا پا ملاقات دخپل ربانی خامخا انکار کن کی اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم آیا نگرزی دا خلق بزمکا کی چو گوری چ سرنگ شان جام دائے کسانو چدی نمخ کیو کانوا اشد منهم قوة واثاروا الارض وعمروها اکثر مما عمروها ایڑے زیاتو درے موجودونا پتاقت دبدنو مالونو کے واڑولی وی اغیزم کے او بعد کڑے و ازم کا زیاد دائنا چرے موجود او بعد کڑے دان وجاتم رسلهم بالبینات اور آغلی و ایت دائی رسولان خفق کار موجزوں فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون نو اللہ تعالی شپدی بانے سے ظلم کرے لیکن دیو بخبل زانون بانے ظلم کو ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون بیاش عاقبت دائے کسانوں چی بدی کڑے وام ناکار عاقبت شو ددے وجنا چی تکذیب کو دا اللہ دا آیتونو او چھپائے پورے بیٹھو کے گولے اللہ یبدأ الخلق ثم يعیدہ ثم الیہ ترجعون اللہ والکی پیدائش و بیا ویم دوبارہ کی بیا بخاص غطور گرزول شیطاسوم وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ آپ کمرد شی قائم شی قیامت نومید بشی مجرمان دار خیرنا وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ انوی دی لرا ددید شریکان و معبودان سوک سفارش کا ان کی او شی بدی اخبل معبودان نم انکار کا ان کی وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ او کلچی قیامت قائم شی پدارز بدی جدا جدا ڈلی شی
فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون ناکسان چی مان راوڑے عمل نے کڑی موافق دواہے دی بئی پناشنا باغیچوں کی انعامون باور کے دیشی دیتا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ وَآكَسَانْ چِ کفر کرے ادروجن گرنلی زمغایتنا و ملاقات آخرت دا کسان با عذاب کے حاضر کریشیم فسبحان اللہ حین تمسون و حین تصبحون نو پاکی وے پاکی دا اللہ کلچ تاسو بیگا کوئے او کلچ سبا کوئے وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ او خاص اللہ لرا صفتنا دخدائی توبری باسمانون عظمکہ کی او تسبیح حمد وائے پمازی گری کی او کلچ تاسو تظہرون ماسپخین کے داخلے گئے يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون روباسی اللہ جوندے دا مرنا اور روباسی مرد جوندینا اور تازکی اللہ عظمکا پس دوچ والدائنا اور دا سے باتا سو مراویستلی شہر عظمکینا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ دا خبر دا شستاسو پیدائشی شروع کرے دا خورنا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ او بعضی دا دلیلونو دا قدرت دا اللہ نا دا خبر دا شستاسو پیدائشی شروع کرے دا خورنا بیا دا وقت کی تاسو شوے دیر بشر تنتشرونا چی خوری گئے بزمکہ کی وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا او بعضی دا نخو دا قدرت دا اللہ ندارا پیدا کری تاسو لرا تاسو دا جنس نبی بیانے دیر پارا چرام حاصل کے غیتا وجعل بینکم مودتا ورحمہ اجوکڑے اللہ تاسو منس کی دوستانہ یو بلوانے ترسیدل ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون یقیناً پرے کے خامخار دیر دلیل ندیا قوم دا پارا چی فکر نکار علیم وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ او بائے دا دلیلون دا قدرت دا اللہ نا پیدا کول دا اسمانون دا زمکی دیم او اختلاف دا لغتون استاسو دا جب استاسو دا رنگون استاسو دیم ان فی ذالک لآیات للعالمین یقیناً پدے کے خامخار دیر دلیل دی علم والو لرام ومن آیاتی منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضل او بعد دلیلون دا قدرت دالانا خوب ساسو دے دشپی او دروازے او لٹول تاسو دی ستاسو دی فضل اللہ لرام ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون یقیناً پدے کے خامخاڑیر دلیل ندیا قوم دپارا چغکیم ومن آیاتی یریکم البرق خوفا وطمعا وینزل من السماء ماء فیحیی به الارض بعد موتها او بعد دلیلون دا قدرت دا اللہ نام خیتا استبریخنا دا پارا دا یریو دا پار دا تمیم اور آوری اللہ تعالی آسمان طرف نوبو فسجوندی کئی پائس رزم کا پسوش والینا
ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون یقیناً پدے کے ڈیر دلیل نشتا قوم دا پارا چی عقل نکار علیم ومن آیاتی ان تقوم السماء والارض بعمره ثم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون وبعد دلیلون دا قدرت دا اللہ ندارا چولار دی اسمان نوزم کا پا حکم داغا بیا شکلا رو بلی تاسو پیو بلن سرا دزمکنا دوخ کے تاسو بروزے وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ او خاص دا اللہ اختیار کیا سوک چلے اسمان نظمکہ کے دا طول اللہ تعالی لرا تابداری کون کی وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ او خاص اللہ ذات دے چاول کی پیدائش پہ ابے دوبارہ کی عدد واڑا کار اللہ بانے ڈی رسان دی او خاص اللہ لرا صفتون دی اوچت پاسمان وزمکہ کی وہو العزیز الحکیم دا اللہ رے زور اور حکمت والے ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم بیان کر اللہ تاسو یوم مثال تاسو د جنسنا آیشتر تاسو لرا داغنا چ مالک تاسو خلاص نے صبرخ والا پائے مالونو کی چم تاسو لدر کڑیم دا سے برخی فانتم فی سواؤن چھ تاسو پائے کی اوشان اختیار من شئے تخافونہم کخیفتکم انفسکم یرکوے تاسو دائینا پشانت یرس تاسو دخبل روننا کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون دارنگی جدا جدا بینم آیتنا قوم دا پارا شاقل نکار لیم بل اتبع الذين ظلموا اهواهم بغير علم فمن يهدي من ضل الله وما لهم من ناصرين بلکہ تابعداری کرے ظالمان خلقو دو خواہشات خپلو بغیر علم نہ نسوک دے چھ ہدایت بور کیا چاہتا چھ اللہ بیلاری کڑی اور نشتہ دیل رہی سوک مددگار فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله برابر کا خپل مخ دین تا کلکش بتوحید لازم نسا دین دا اللہ چ پیدا کری خلق پائیوان نے نشت بدلی دا اللہ تعالی دی دین ذالک الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون دا دین دے اکلک پر دلیلنو ولیکن دیر دخل کو نا پوئی گنا منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین شے ورگر زیدن کے اللہ تعالیٰ تا او یرکوے داغنا او پابندی دمانز کوے او مکھے گے دلو دا مشرکانونا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون دائے کسان نائش تسنس کڑے دین خپل اشول دی مختلف ڈلے ہر یو ڈلا پائے دین چلدی سر دے خوشحالی کئیم وَإِذَا مَسَّ النَّاسُ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا ذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ او کل چورسی دے انسانان تو سغڑ تکلیف رامدت شوئی دی خپل لبتا اخلاص کی یاغت دبلنی بیا شکل او سکی اللہ دی تدخپل طرف نس خیر دوخ کی یوڈل ددینا دخپل لبسر شریکان جوڑیم لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون عاقبت دارے ناشکریو کی دائیں نعمت چمگا دیلا ورکڑے نمزی والے دا دنیا زرد تاو سو پتو لگیم
ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما كانوا به یشرکون آئے نازل کرے منگ پدی بانے دلیل آسماننا چاہ دلیل خکارک یا خبر آشدید اللہ سر شرکان جوڑیم وَإِذَا زَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ او کلشو سکو منگا انسانان تس خیر خوشحالی کی دی پائے اکور سیدی تاس تکلیف پسوب دائے بدعملونو چھ مخ کی دی لاسونو لے گلی دوخ کی دینو میں دی کئی دا اللہ رحمتنا اولم يروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذالک الآیات لقوم یؤمنون آئین نگوری دا خلق چھ اللہ تعالی فراخی روزی چال رچ اغاڑی او تنگئی یقیناً پدے کے خام خاڑر دلیلنا دیا قوم لرا چیمان لریم فاتذ القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله واولئك هم المفلحون نور کواخ پلوانو تا حق مناسب دائی و مسکینانو دا و مسافرو تا دا فیدمن کار دا غشاد را چی غاڑی دا اللہ تعالی مخ او دا کسانم دیری پورا کامیاب وما تیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ حاش ورکویتا سمال در ربا دیر پارا چی زیادی شی بخلق پمالونو دا خلقو کی نشی زیادی کے دے پنیز اللہ وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فولائک هم المضعفون آچی ورکوئے تاسو سمال دا زکاة پا طریقہ غواڑے تاسو پائے بانے دا اللہ تعالی مخ دا کسانم دی دوچن کون کی ریخ پلو ثوابون لرام اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم اللہ ذات دے تاسو پیدا کریے بیا تاسو لروزیم در کئی بیا تاسو مڑکئی بیا بم دوبار جوندی کئی هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء آیشتر استاسو ددی شریکان آسوک چوکی ددی کارن سکار سبحانہ وتعالی ما یشرکون پاک دے اللہ چتے دائنا شریع غصر شریکان جوڑئی ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس لیوزیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون کارش والعذابنا پوچا او پدریابونو کے پسودائے کارون شکڑی دی لاسونو در خلقو دید پارا چو سکی اللہ دیتا سزا دباز عملون چری کڑی دادی پارا چری رو گرزی اللہ تام قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین تو آئے دیتا او گرزے تاسو ملکی او گورے سرنگ شان جام دائے کسانو چھ مخ کی او دیر داغی نو مشرکان فاقم وجهك للدين القيم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون نو برابر کا خپل مخ اغ دین کلکتا مخ کے ددینا شراب شیدا سر نبی دای واپسی د اللہ طرفنا پدور بخلق جدا جدا کڑیشی من کفر فعلی کفره ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون نو چاچی کفر کڑی پدے دنیا پاغبا وندے با وبال د کفر داغی چاچی عمل کڑی نیک نو دا دخپل زانون د پارا دی نعمتون تیاری لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضله انه لا يحب الكافرین دیر پارا چی بدلور کے اللہ شاد راشی مان راوڑے عملون کڑی نیک دوجہ دفضل خبلنا یقینا اللہ نخوخی کافران لرا
ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره. بعض قدرت اللہ تعالیٰ نا دادا چرالی کی ہوا گانے زیر اور کون کی اور دیر پاراشی ہو سکی اللہ تعالی باز رحمت اقبل اور دیر پاراشی شلی کی کشتے دا اللہ پا حکم وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور دیر پاراشی لٹوئے تاسو سفضل دا اللہ تعالی اور دیر پاراشی دا شکرو کئے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اور یقیناً لے گلے منستان مخیر رسولان دائی قومون تا نائی ولروڑ الخکار دلیلنا نو بدل واغسم دائی کساننا چی جرم کرو او حق دے زمون پنی لکل شوئے مدد کول ایمان والا سرام. اللہ الذی یرسل الریاح فتصیر صحابا فیبسطو فی السماء کیف یشاء. اللہ غزات تیر علی کی ہوا گانی نو پورتکیا وریزی نو خوری اللہ تعالی دا وریزی پبر طرف کی سرنگ چی اللہ واری. وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ. اجوڑی اللہ دے وریزنا لاندے باندے انہیں تو ساس کی دباران چروزی دائے دمیاننا. فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. کل چورسی اللہ دا چاہت چوغاڑی دخپل بندگانونا دوخ کی دی خوشحالی کئیم. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ. اگر چودی مخ کے درالے گلو دباران نہ پدی مخ کے ددے وخنا خامخان امیدی کو ان کی اللہ نام. فانظر الى آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها. نو گورا پہ برسران نخود رحمت دا اللہ تاچ سرنگی تا زکی ازمکا پس وشوالینا. ان ذالک لمحیی الموتا وهو على كل شيء قدیر. یقیناً دا غزات خامخا جوندی کون کے رمڑو دے اور غفار سیدوانے قدرت لریم. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ. اکرولی گمگا سیلائے پدی فصل بانے او بینی دی دے فصل لرا تک زیار خامخاشی بدی رسل ددینا چنا شکری بگئیم. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. یقیناً تو اور ولنشکو لیا خلق تاچ دمڑو پشان دی اور ولنشکو لیا شا تاچ دکڑو پشان تی داواس پل کلشو گرزی دی شاکون کی. وما انت بہاد العمی عن ضلالتهم. انے تو ہدایت کون کیا چاہتا چدڑندو پشان تی دی دائی دا گمرائینا. ان تسمعو الا من یومن بآیاتنا فهم مسلمون. اور ولنشکو لے تو مگر آشا تاش ایمان لجم پایتنو ندیخ بل ایمان مخکارکی پا عملون سرام. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوتا ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا. اللہ ذات دے تاسوی پیدا کریے دا کمزوری سینا بے جوکڑی پس کمزور والینا طاقت دا بدن ستاسو بے جوکڑے رسول طاقت نہ بیا کمزور والے و بڑھا والے. یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر. پیدا کی اللہ چسو غاری و غپوئے دے قدرتن والدے. ویوم تقوم الساعة یقسم المجرمون ما لبسوا غیر ساعة کذالک کانوا یوفکون. اب کمر سے قائم بشی قیامت قسمون بکی مجرمان من خنوی سارشی غیر دے و ساعتنا دغسدی باوڑے کے دل حقنا پا دنیا کے وقال الذين اوتوا العلم والایمان لقد لبستم في كتاب الله الى يوم البعث.
نو بویا کسان چور کڑشوت علم اور کڑشوت ایمان یقیناً سارشی ہوئے تاسو دا اللہ پلی کلیشی تقدیر کے تروز قیامت پورے فہذا یوم البعث ولکنکم کنتم لا تعلمون نو دا روز دا دوبارہ جون لیکن تاسو مخکنا پدین نہ پوئے فیومئذ لا ينفع الذین ظلموا معذرتهم ولا هم یستعتبون ننن نفنور کی ظالمان تبانی کولائی انا بددینا طلب د توبے کے دیشی وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ و یقیناً بیان کریم گا خلق لرا پدے قرآن کے ہر قسم عجیب بیاننا خوکت روڑی دیتا یو آیت خامخاوی دا کافران نے تاسو مگر باطل پرسے کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون دا سے مہر لگی اللہ پسنون دا کسان مانے چن پوئے گی پا حق فاصبر ان وعد اللہ حق صبر کو یقیناً دا اللہ وعدد نصرت حق دا ولا يستخفنك الذين لا يوقنون او بے ہمتان کی تالرا کسان چیقین لریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم دا آیاتون دی دا کتاب چھ حکمتون ڈک دے ہدی ورحمتا للمحسنین لوی ہدایت تے اور دیر رحمت تے دا پار دا خیستکار کا ان کو الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون خلق دی محسنین چھ پابندی دا مانز کئی اور زکاة ور کئی اور دی باخرت بانے ہم یقین ساتی اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون دغ صفتون والا خلق کلک دی پلوے ہدایت شددی در رب دا طرف ندے اور دا کسانم خاص دی بچکیدن کی دا اللہ دا عذاب ندیم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا او بعد خلقنا عظيم چیاخلی یا بس خبرے دیر پارا چی خلق گمراہ کی دا اللہ دلارنا بغیر دا علمنا او گرزی لار دا اللہ تعالی لرٹوکے اولئک لهم عذاب مہین دا کسان دا دید پار دے عذاب رسوا گن کے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ او کلچی بیانے دیشی پتوان آیاتنا زمون اگرزی دے داغینا لوی کو ان کی گویا کی دا اور دلین دیا گویا کی دا پغوگنوں کی درون والے کن والے نزیر ورکدلا بازاب درناک ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم یقینا کسان چیمان راوڑے عملنے کڑی نیک دید پارا جنتون دی دڑیر نعمتونو خالدین فیہا وعد اللہ حقا وهو العزیز الحکیم ہمیشہ وی دی بنے جنتونوں کے وعدہ کڑے اللہ تعالی وعدہ رشتنی کڑے دام پر رشتن والی اور خاص اللہ دے زور اور حکمتون والے
خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة. پیدا کری اللہ تعالی آسماننا بغیر دستننا تاسوینے اور چولی اللہ تعالی پر ازمک کے مضبوط غرونا دید پارا چگڑ اوڑا نخوزی پتا سوانے اور خوارکڑی بائے کے ہر قسم زند سر. وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج کریم. اور اورولی من دا اسمان دا طرف نوبو نرازر غنکڑے من پدی پریزمک کیم دار قسمون دا بوٹنا فیدمن. هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه. داشینے تاسو دا پیدائش دا اللہ دے نو خیماتا سدی حغاش پیدا کریا ہے کسانوں شد اللہ نے سیوائی. بل الظالمون فی ضلال مبین بلکہ دا ظالمان دی پا گمراہ اخکار کی. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اور یقیناً ورکڑو منگا لقمان تا پوخ علم منگویلو شکر کوا خاص اللہ لرام اور چاچ شکر کو یقیناً شکر کئی دے دخپل فیدے دبارام اور کچانا شکریو کا یقیناً اللہ تعالی دے بے حاجتا استائل شہزاد. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. او کلچوئے لقمان نخپل زویتا حال دار جاغت نصیحت کو اے زویا زما شرک مجوڑو دا اللہ سرائز شے یقیناً شرک خامخا ظلم نیڑلوے. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. اوکلک حکم ورکڑے منگا انسان تا دا مور پلار سرائے خیگڑی کولو خاص کر دا مور سرائے زکپور تکڑو دلر مور دا پیو کمزور والی دا پاس دا بل کمزور والی نا او دا تینا جدا کول دا دری بدو کالو کے حکم دارے چھ شکر کوا زما دا نعمتونو دا مور پلار خبل خاص ما طرف تستا سورا گردے دلی. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. او کزور کئی دامور اپلار پتاوانے پدی خبر آئے چھت شریک جوڑ کے ما سرحا غسوک چینشت تالا دائی پشرکت بانے اس دلیل نو خبر اممنا دے دوارو ہم مرگرتیا کود دی سرا پا دنیا کی نیک مرگرتیا. واتبع سبیل من اناب الیم خطابداری کود لار داغشا چما طرف ترا گردیم. ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. بیا خاص ما تستاسو را گردی دلی خبر بم کم پائے چھ تاسو ساملون کوئے. یا بنی انہا ان تکو مثقال حبت من خردل فتکن فی صخرت او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. اے زویا زما یقیناً دا خصلت کبھی
پوزن د یودانی دوری اوی په سخت غټکی یائی په بل ځای کې د دنیا نه پاسمانونو کې یا بزمک کې راولی با غیلر اللہ تعالی د پار د حساب ان اللہ لطیف خبیر یقینا اللہ تعالی بارک سیزن مینی و خبردار دے یا بنی اقم الصلاة وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور اے زویا زما پابندی د مانځ کوا او بیان کوا د نیکه خلقو ته او من کوا د بدکارونه او صبر کوا پای تکلیفونو چې تا ته در رسیم یقینا دا خوونه دی د پخو کارون بدین کې ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور او مکہ گواہ پل ننگے دخل کنا پوخت خبروں کی او مگر داز مکہ کی لوئی کون کے یقیناً اللہ تعالی نخوخی حاغ شالرا چخپل صفتو نکی او فخور لوئی کئی پخل کوانے واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير اور درمیانہ روی کوا پخپل رفتار کی اوخت کا باز آواز پل یقیناً بدتر دا آوازوننا خامخ آواز دخر أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً اے نگورے تاسو اے خلقو یقیناً اللہ تعالی پخپل حکم چلولی استاسو فیدے دپارا سیزونا چیز اسمانوں کیا چیز مکہ کے اپورکڑی پتا سبانے نعمتو نخپل کخکاریو کپٹیم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير اور بعد دخل کو نادی چی جگڑ کی اللہ بتوحید کے بغیر د علم نہ بغیر د ہدایت تو بغیر د کتاب رنا اور ان کی نام وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا او کلا چی ویلی شی دیتا تابداریو کے دائش اللہ نازل کرے دیوی بلکہ مون تابداری کو دا چی مندری مون پائخ بالمشران اولو کان الشیطان یدعوهم الى عذاب السعیر آیا اگرچہ وہ شیطان چ بلل بے دری مشران عذاب دور بلیدن کی دام ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى اور چاچ تابے کا خپل مخلاتا اور حالدار دے خستہ عقیدے والو یقیناً کلکر اٹنگ کڑائے مضبوطا وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ خاص اللہ تدے آخر انجام دٹولو کارونو وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ آچاچ کفر کرے نرے خفقی تعالی کفر کوللہ خاص منگ طرف تا پیشی دا ددین خبر بیکو پائے شری سامر نکڑی یقیناً اللہ پویا پائے خبرو جبسینوں کیویم نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ فیدی دا دنیا ورکو منگا دی لرا لگا مودا بیاوے مجبوراً الیگو عذاب سختا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ
قل الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون. او کت دینا تپوسو کے چا پیدا کری اسمان نازم کا خامخادی بجواب کیوئی اللہ تو آئے ٹول صفتنا دخدائی توب دیو اللہ ریم خو بلکہ دیر دے خلقنا پوئی گینا. للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید. خاص دا اللہ اختیار کیا سیزنا شیر اسمان نظم کا کے یقیناً اللہ تعالیٰ دے بے حاجت استائل شوئے. وَلَأَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. او کچری شیعہ سیدنا آغا شریز مگا کے ونے قلمون شیم او دا سمندر چرے زیاد کی دل را دد ختم دل نرسو و سمندر نورے ختم بنشید اللہ کلیمے یقیناً اللہ تعالی زور اور حکمت والے. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع عليم. نرے ساسو پیدائش والذل ان دوبارہ پیدا کول مگر پشاند پیدائش دے و نفس دے یقیناً اللہ تعالی ارسو اوریوینیم. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ. آئے نگورے یقیناً اللہ تعالیٰ ننباسی شپا پروس کی او ننباسی رس بگے. وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اپخپل حکم چلین اور اس بگمے دا ٹول روان دی تریو نیٹے مقررے او گورے یقیناً اللہ تعالیٰ ستاسو عملون بانے خبردار دے. ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر. دا بیان دلیل لے پر خبرام چا اللہ تعالیٰ دے حق اور یقیناً کسان چدا خلق و ترا مدد سوی دا اللہ نہ سوا دا باطل دی دی بلن باطل لام اور یقیناً اللہ تعالی اوچتم دے علوی شان والا دے. الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیوریکم من آیاته ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. آئے نگورے یقیناً نا کشتہ چلی گی بسمندر کی اللہ پنعمت دیر پارا شوخی اللہ تاؤستا باز نخیم. یقیناً پرے کے خامخا دیر دلیلنا دا توحید دی ہر غشال راش دیر صبر کی اور دیر شکر گئی. وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. او کله چې پټ کی دے خلق لراس چپے د دریاب چې پشانت د غټ وریا زویم رامد شوی دی اللہ تا خالص کی یغل رضا آواز. فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد. نار کلا چلائے بچ کی وچتان باعث ددینہ درمیان رفتار گئیم روانی بتوحید. وما يشهد بآياتنا إلا كل ختار كفور. و انکار نہ کئی زم دایتنا مگر آسوک چڑیر دو کمار دے اڑے نا شکر دے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا. او خلقو یرو کے دخبل لبنام او یرو کے دائر وزنم چنبشی دفکولے او پلار دخبل اولاد نہ انہیں اولاد دفک ان کے وہی دخبل پلار نہ ہس تکلیف.
ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. یقیناً وعد اللہ تعالی یقینی رام نو دوکن کی تاسو لرا جن دنیاوی اور دوکہ در نکی تاسو لرا پا اللہ بانے دوکہ در کون کے. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام. یقیناً اللہ خاص دے اغسر علم دا قیامت وغرا وری باران وغالم دے پا تفصیل دائے چھ پر رحمنو دا زنانو کیویم. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا ان پوئی گی بیس طریقہ اس نفس چھ سبکی دے سبام. وما تدری نفس بأي أرض تموت ان پوئی گی اس نفس بیس طریقہ چھ پکم ازمکہ کی ود امریم. ان اللہ علیم خبیر. یقیناً اللہ تعالی پویا خبردار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. نازل والدی کتاب شک نشتا د نازل اولو کے د طرف د رب العالمین نرے. ام یقولون افترا آیا وائی دا خلق چدا کتاب زان نجو کرے. بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر من قبلک لعلهم يهتدون. بلکہ دا حق دے استاد رب دا طرف نہ دے دی دا پارا نازل کڑے شیرے چیر اور کتب دا سرائے قوم تام شند راغلے غی تحس یر اور کون کے استان مخی دی دا پارا چاہی ہدایت عمومی. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. اللہ خاص غزات دے پیدا کری اسمان نوز مکا سیدنا چدنی مینس کریم پانداز دشپا گرزو کے بیا برابر شو اللہ تعالی دا عرش دا پاسا. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون. نشت تاسو لرا دا اللہ تعالیٰ نہ سوا سکھ دوست بچ گون کے نہ سفارشی نہ ولی تاسو نصیحت نہ قبل وعید کتابنا. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. تدبیر کی اللہ تعالیٰ دے اوکار نازلی آسمان نظم کتاب بیاب ورگ زیدہ کار اللہ تعالیٰ تپدا سروس کی شدائے مقدار زر کال دے دائن چتا سویش میں رہے. ذالک عالم الغیب والشہادت العزیز الرحیم. دغزات عالم دے پٹولو پٹو خبرو کارونو پخکارو زور اورم دے رحم کون کم دے. الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين. ادا سے ذات دے خیس سکڑے ہر غسی لرائے چھ پیدا کڑے آگے لرام اشور اکڑے پیدائش دے انسان لرا دخٹنا. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. بیا گزول اللہ تعالی نسل ددا اولنی انسان
دراخ کلشونا شاو بری مہین سپکیم ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون. بیا برابر کرے اللہ تعالی دے انسان لراو پکڑے پاکی دخپل طرف نہ روح اجوڑ کڑی استاز دپارا وگنا سترگی وزرنا خڑیر کم شکر کوئے تاسو دا اللہ دے نعمتونو. وقالوا وإذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. اوائدی آیا کل شروع شمنگا پرزمکا کے آئے منگا خام خواب پیدائش نوی کے بلکہ را خلق پا ملاقات در افل بانے ان کو فرگئی. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. تو آیا مڑکی تاسو لرا ملک دا مرگ ہاں ملک چھ مقرر شیر تاسو پا مرگ باندے بیا بخاص پل ربتا تاسو گردولی شیم. وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. او کوین تے لدن کی آغا وقت شدا مجرمان واخ کا تکون کی اخبل سرونا پنی ضرب وائی بایا ربا اولی دمونگا اور دمونگا واپس گرزے منگا دنیا تا منگ بعمل کو نیک یقیناً اس منگ یقین کو ان کی ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكمغا غختلے ورکڑے بمغا ہر نفس تا ہدایت دا لیکن پورشے دا فیصلہ دا عذاب زمان دا طرفنا چخام خار ڈکوم بز جہنم لرا د پیریانو د انسانانو نہ پیوزے. فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون. نو سکے عذاب پسودائے چیر کرو تاسو ملاقات تاسو ددیر ودے یقیناً منگم تاسو یر کڑی وے او سکے عذاب دامیش والی پسودائے ملنو چ تاسو کول. انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. یقیناً ایمان لری زم پایتونو ہا کسان چکل بیان کرشی اغیت دا آیاتونا ور پریوزی سجدہ کو ان کی اللہ تعالی اور تسبیح وی سردستائنے دخبل لبنا او دی اسلوئی نکید اللہ حکمنا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. لری وی دری ڈڑے دخپل بسترونا دعاگان غاڑی دخپل لبنا یرکون کی او تمکون کی او دائے مالو نا چمگا دیل اور کرین و خرچ کی اللہ پلار کے. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. نہ پوئی گی اس حیث نفس پا حقیقت داغے نعمتونو چپٹ ساتلی شیری دیل رائے چاہی اخوالے دستر گزری ویم دا بدلور کے دیشی بدلا بسودا عملونو چی دی کول.
افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون آیا فسا سوک چدے مومن پشاندہ شاکی دیشی چدے نافرمان دے ایمان نام نشی برابر کے دے ام الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون ہر چا کسان چیمان راوڑے عمل کی موافق دواہے دید پارا جنتنا دورت للولی میل مسیاوی بسودائے ملون شریک ول وام الذین فسقوا فماواہم النار اور ہر چا کسان دی چنا فرمانی دی ایمان نکڑے دان زید ورت للو دی ورد جہنم دے كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار التي كنتم به تكذبون کلچری کوشش کی چوزو منگدر ورنا واپس براگر زولی شری پائے کے اوبیل شری تا اسک عذاب دور ہاغا چتاسو در عذاب تکذیب کہو وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ او خامخاو بس منگدی تدا عذاب نیز دینا مخی دلوی عذابنا دیدہ پارا چی رو گرزی دخبل گناہوننا ومن نظلم ممن ذکر بآیات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون اور سوگ لوی ظالم دے داشانا شی آداش و تورکڑشی پایاتونو دربم بیار مخواڑی دائینا یقینا منگار دے مجرماننا خامخا بدل غصن کیوں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اور یقیناً ورکڑو منگا موسیٰ علیہ السلام دا کتاب تورات نمکی گتو پشکی دا ملاقات داغنا او گرزول منگا دا کتاب ہدایت دا پار دا بنی اسرائیلو وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ اجوکڑو منگا ددینا امامان چی بیان بے کو خلق دا دو حکمونو زمونگا کرچی صبر کرو بدین بانے او زم پایتونو بانے یقین لرم ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامت فیما کانوا فی یختلفون یقیناً ساربا فیصلو کی ددی درمیان قیامت پر پائے خبرو کی شری پائے کنن اختلاف گئیم اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذالک لآیات افلا یسمعون آیا ندخ کارشی دیتا دا خبران چی سمرا لاکڑی منگا ددینا مخ کے پیڑے گرزی دا موجودہ خلق دائی پکورنوں کے یقیناً پرے کے ڈیر دلیلنا دا عبرت شترے ولیدا خلق اورینا اولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم وفلا يبصرون آیا نگوری دا خلق منگ شروع بد باران نظم کے شاڑے دا درو باسو بدے و بو سر فصلنا خود آغینا ددی ساروی او ددی نفسنا ولدی نگوری دا اللہ قدرت دا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اوائی دا منکرین کلبئی دا روز دا فیصلے کتاسو رشتنی ہے قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ
تو روز د فیصلی نفع نور کی کافرانو تیمان روڑل داغی و نودی رس محلت ورکے ریشیم فارض عنہم وانتظر انہم منتظرون نمخواڑوا درینا انتظار دید عذاب کو یقیناً دین انتظار کو ان کی دیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما. اے نبی یرکوا ہمیشہ دا اللہ نام اور تابعداری مکوا دا کافرانو دا منافقینو یقیناً اللہ تعالی دے پویا حکمتن والے. واتبع ما یوحى الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا. اور تابعداری کوا داغیش وحی کی دیشی تا دستادر دا طرفنا یقیناً اللہ دے پائے ملون چتا سکوے خبردار. وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا. وزان سپارا صرف اللہ بانے ذکر پورا دے اللہ تعالی غزات چسپارا رتکے دیشیم. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفے. ندی جوکڑے اللہ تعالی او سڑی لرا دوزرنا دا پخیٹکے. وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم. ندی گرزوری استاسو بیویانے ہائی چتاسو سر زہار کوئے استاسو مہندے. وما جعل ادعیاءکم ابناءکم. انی دی گرزولی متبناگان استاسو خپل زامن. ذالکم قولکم بافواہکم. دا استاسو خبری دی صرف استاسو بخلوم. واللہ یقول الحق وهو یہد السبیل. اللہ تعالی بیان کی حق اور ہدایتم کی صحیح لارے. ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند اللہ. آواز کو تاسو دے کسانو تا پنسبت دپلاران ذریم داڑے انصاف دے پنیز اللہ. فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ. کتا سن پی جنے نمونہ دپلاران دریم نستا سرون دی بدین کی اوستاس غلامان دی آزاد کڑشیم. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. ونشتا پتا سمانے کو نا پائے الفاظو کے خطا شتا سودائے بویلو لیکن گناہ پائے کے لئے چھ قسکڑی استاس زنو دے اللہ تعالی بخنک ان کے رحم کا ان کے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم. نبی دیر حقدار دے تابعدار ہے تولو مومنانو تا دائی دا نفسنو نہم او بیبیانی دا دی نبی دا دی مہندری. اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین. اخپل ولی والا خلق باعث دی حقدار دی دا بعضو پا حکم دا میراث دا اللہ کے کم مومنان دی عام و کم مہاجرین دی. إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. لیکن کول ساسو دخپلو دوستان سرنی کی دا پکار دے دا حکم دا اللہ پا کتاب کی لکلے شے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. وَكَلَّ چاغست منگا دٹولو پیغمبران لوز دائیم
اوستانہم دنو علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، واغسطو منگا ددین اللہ وزکلک پا تبلیغ ددین، لیسأل الصادقین عن صدقهم وعد للکافرین عذابا علیما. عاقبت دارے تپوس بکی اللہ درشتیننا پا بیان پا بار درشتی ہدائی کے، اور تیار کرے دا پار دا کافران و عذاب درناک. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها. ایمان والو یاد وید اللہ احسان بتاسو کل شرالتا استلخ کرے دا دشمن نرالے گم پائیوانی سیلائے او دا سلخ کرے شتا استنخ کارے. وکان اللہ بما تعملون بصیرا، او دے اللہ تعالیٰ استاسو عملون لرلیدن کے. اذ جاؤوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا. کل چرالتا استاد لخکری د دشمنانو استاسو د بر طرف د کلی او د لاندې طرف استاسو نام، او کل چې ګړوړ شو نظرونه خلقو او رسید زړونه دای مروتا او ګمان کو تاسو په الله باندې ناشنا ګمانونه. هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. دو خیز میں خوکڑے شو بیمان والو اوجرق قولش واللہی بجرق سخوانے. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. او کل شویل منافقان خلقو او آکسان شدائے پزنون کے مرض شکو وعدہ نہ نکڑے منگ صلی اللہ و داغ رسول مگر دو کے وعدہ. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا. او کل چویل یو ڈلی ددینا اے مدینے والو نشت طاقت ستاسو دا مقابلے دا لخ کرو نو واپس دری دیننا. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. و اجازت غختو یوڈل ددید نبینا ویل بے یقیناً زمگا کورونا خالدیم حال دادا اس خالینو دین غختر مگر تیخت کول جہادنا. ولو دخلت علیہم من اقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها الا يسيرا. او داخل کڑے شوے دا لخکر پدی باندې د ټولو طرفونو د مدینې نا بیا طلب کڑے شوے د دینه د شرک ولو خامخادی راتل کو لا شرک دا نبوی سارشی دی بری کلی کے مگر لگ زمانہ. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. یقیناً دی وعدہ کرو اللہ تعالی سرا دینا مخکی شنب گردی شاگانے او دو وعدہ دا اللہ تعالی تپوسل شریم. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. تو آئی شرع نفع نشی در کولے تاستا تیختا کتاسو تیخت کول غاڑے دا مرگیا دا قتلنا خدا کی فیدے نشیور کرے دا دنیا مگر نشیدر کرے تاستا مگر لگے. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. تو اے سوک دے ہاگا چی بچ بکی تاسو دا اللہ نا کالا اوغاڑی پتا سبانے سے تکلیف مصیبت یا اوغاڑی تاسو بانے رحمت سوک بدربان رحمت بن کی.
انا بمومی دیزان لرا دا اللہ نہ سوا سکھ دوست بچ کا ان کے نہ مددگار. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون الباس إلا قليلا. یقیناً پیجن اللہ تعالی خلق چمنا کون کی استاسو ندی د جہاد نمنا کول گئیم او ان کی خبلورون تاشم طرف ترازے او نرازی دی جنگ جہاد تا مگر سلک کسان. اشحتن علیکم فاذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون الیک تدور اعینهم كالذی یخشى علیہ من الموت. بخل کون کریری پتاسو نکل شراخ راغ لیرا اولیدل تاری گوری تاتا اوڑی روڑی دری استرگی پشانت داغشا چی بے ہوشی راغلی پاغبانی دا مرگ دا وجیم. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ. نکل شلاڑ یرا رسول کولتا استا پجبو تیزو ولے حرص کا ان کی اوپ مالوانے. اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالهم وکان ذلک علی اللہ یسیرا. نو برباد کرے اللہ تعالی دین و عملنا دا کار پا اللہ بانے آسان دے. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا گمان کئی دی بڑلو دا کافرانو چلان دی تلیم. وَإِيَّاتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَعْدُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ. او کراشی دا ڈلے دا کافرانو بیان ندی غواڑی چلی دیرہ شرط پبانڈو کے صرف تپوسونے کولے ساسو دا خبرونو پبارکے. وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا. اکوے دی پتا سکی نو جنگ نکو مگر لگ. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. یقینا نشتر تاسلران پر رسول دا اللہ کے نمونہ دا تابدار خیستان اغشا دا پارا چیرکی دا اللہ تعالی او در وزرستنینا او یادی اللہ تعالی لردے. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. اور کلا شولی دو مومنانو ڈلی دا کافرانو ویل دی دا حق شیدے چواد کڑے موسر اللہ و دا رسول اور رشتہ ویلی دی اللہ و دا رسول. وما زادهم الا ایمانا و تسلیما. اور زیادتی نکر دی لرا دے مگر ایمان و تابداری. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہم. دے مومنانو صحابہ دا سی سڑیشترے چی پورا کڑے ہوا چی وعدے کڑے ورد اللہ سر پاغے. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. نباد دی حغدی چی پورا کڑے حاجت خپل او باز غدی چ انتظار کئی رخبل حاجت. وما بدلوا تبدیلا. او بدلینے کڑے دی حس قسم تبدیلی. لیجزی اللہ الصادقین بصدقهم ويعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم ان اللہ کان غفورا رحیما. عاقبت دارے چی بدلور کی اللہ تعالی رشتی نو خلق دا پا سبب در رشتی او دائیم عذاب اور کی منافقانو تا کو غواریم
یا بتوفیق د توبے ورکی آئی لرام یقیناً اللہ تعالیٰ دے بخن کو ان کے رحم کو ان کے ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا وکفى اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا واپس کر اللہ تعالیٰ کافران لرا سرد غصید آغینا چنیو حاصل کرے حس فائدہ او بچ کر اللہ تعالیٰ مومنان لرا د جنگ کولنا او دے اللہ تعالیٰ قوتنو علا زورور وانزل الذین ظاہروا من اہل الكتاب من صیاصیہم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا اور کچھ کو اللہ تعالیٰ کسان چھ مدد کرو دے کافرانو سراو دے کتابیانو نو دائی دا قلاغانو نام اوی غرزو دائی پزنو کی ارام نیو ڈلا تاسو وجلاو قید کولا تاسو بلا ڈلا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَوُّوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا اور درک رتاوستا دری ازمکے اور دری کورنا دری مالونا پا غنیمت کے اوادے اکرتاوسرا دنور ازمکے شتاسولاخ پی نری خیبائے اور دے اللہ تعالیٰ پارسی زبانے قدرت لرون کے یا ایوہ النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالینا ومتعکن وسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی او اخبل بیانتا کتا سغاڑے جون دنیاوی او ڈول داغے نوراشے چتاسو لا سفیدی درگم دا دنیا اور رخصت کم تاسو برخصت خیست سرام. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. او کتا سغاڑے اللہ لراو داغ رسول لراو کو رسنے یقیناً اللہ تعالیٰ تیار کرے دا پار دا خیستہ عمل کو ان کو شتا سٹولے یا جلوے. یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا. اے بی بیانو دا نبی چاشرات لوکڑن ستاسونا پا بدکارے اخکارا دوچن بور کو منگاغی لعذاب دوچن او دے داکار پا اللہ بانے آسان.